Ceceni nene cia utari wa kura icigo-ini ithatu cia ubunge kaunti-ini ya Laikipia, maabitha a komishoni ya ithurano na mihaka matindite na mihango ya gutigirira indo ciothe iria ikahuthika githurano-ini ni ciakinya ceceni-ini. Murugamiriri wa githurano gicigo-ini kia ubunge kia Laikipia ya ithwiro ni acorete mbica ya mehaririria maya na kuhura muhuri ati gutiri undu merigiriire ugacirithiria githurano giki. Material ciothe igukinya umuthi na tukiambiriria ku dispatch tukwambiria na polling stations iria ikuraya turikiriri na iria ibakubi nigetha aria mekuraya mathiage. Sasa nimeacha watu ya stop left wao wamekimbia pale Ratia. Maafitha IEBC makihariria nao maafitha ugitiri matida makihura frigisheni niguo kweheria wagagu kuri aikari. Already kitengo gitu kia National Police Service nigicurete muvango wa ugitiri na niguo itagwo operational plan na makadeploy officers au salama kuringana na uria tukiariti na tukaiguanira na IEBC na muno tukirora wedi wa IEBC tareo matigairie gutwarithia ikinya riu ringi ria uthurani wa bururi tondu tutihete tukoragwo kwina thayu ithu tukoragwo twina thina muingi muno tondu ria twikienda kiu riu nona ta gukona gukundorete ni kuria ndakomborire nyumba ngiuma nyumba yakwa no riu ihinda riri tugakena ti kuru ona gwituika tutikire micii no ni twauga ni kwega ni tondu ni tugitiritwo ugitiri ni mwega biu. Ndahoya aikari Oromorani maige thayu na mokire tene nigetha mahote guthura mutongoria uria kuiga thayu Oromorani. Tunajua ni kwamba tuko na security ya kutosha. Kesho kuna watu ambao wametoka Laikipia ranching maeneo ya mashinani huko wanaogopa kwamba security inaweza kuwa, lakini tunawahimiza wajitokeze kwa sababu tunajua kwamba security tuko nayo na serikali imetupatia security ya kutosha. Nigetereire kuona ugaruruku na makiria ugitiri na thayu tondu ithu korwo tuona thayu ri maya mangi ni tukuhota ni tondu gutari na thayu tutingihota guikara matura ta maya gutari na thayu tutingihota kuruta na mawira maria turutaga. Kaunti-ini nini ya Kirima gicigo-ini kia ubunge kia Laikipia ya ithwiro, komanda wa borithi guku Donald Sila na batoni yake maugete gutire handu matahungurite gutigirira kuri na thayu wa muingi. Kwa upande wa usalama tumejitolea, tuko tayari. Hata mimi nimetoka patrol sasa hivi. Na niko na units wangu tofauti wote wako nje. Kwa wakati huu to make sure kwamba mwananchi atapiga kura kwa amani bila kusumbuliwa. Na kuria kungi hihi kungiko kurari na maundu ta macini miena ya Kirima na kuu na kwina thigari njiganu no muno mbere ona tukinyita hanu tukoretwo tugika micemanio na andu kwaririria andu maikaranie na thayu. Muno ihenya ni ndihariirie guthii gwikia kura nigetha tutue itua nigetha ni hakwa mwene ndue itua nigetha tuoneka ni gukukigia na thayu na ugaruruku. Aikari ago kwa igiao aria mahutirio ni ngahiha mwaka muhituku monanitie kwiganira kwao na makinya maria thirikari etacoketie kumateithiriria gucokereria miturire yao ta mutugo. Kwa sasa area yangu yote, hii area yote ilikuwa na vurugu. Tuwezi sema ni area fulani ama mahali fulani. Yote ilikuwa na vurugu, lakini tunavyoongea ni kwamba tumedeploy na watu walianza kurudi area Matwiku Lobere, niliona kama watu walianza kurudi. Hatuwezi sema tumepata complaint yoyote so far kutoka pande zile. Na watu wako tayari kupiga kura. Zile polling stations zote ziko pande hiyo, they will be very well manned. Tunawaalika wote wakuja wapige kura. Thirikari ile kuingira kiria tungimahoya taikari Oromorani gukorwo kwina thayu guko Oromorani to kwina thayu ri maundu macio mangi ntukohota kumaruta ona mawira ntukorwo twina freedom ntukohota kuruta ginya wira ucio no tungikorwo tutie na thayu guti undu tungika tugutura twina hahu. Tuonete ugaruruku ni tondu thina uria twari naguo ri tutire naguo ihinda-ini riri ni twathamite kinya gwitu micii nu ni twacokire na riu twiku ni turaigua twina thayu na ni tuiganirite ona tutire undu ungi tungienda gwikirwo maingi ta tugia na thayu tugia na ugitiri tondu ugitiri ucio ni ugutumanie haria ndi hakwa ri hote gucaria
tondu ndarikia gucaria ri ona nie tongo giteithika. Ningependa kuhakikishia mwananchi ya kwamba ajitolee aende kupiga kura. Vile nilisema ni haki yake. Sisi vitengo vya usalama tumejitolea all round the clock. Tutakuwa nje. Vile tuko nje kuanzia saa hii, hakuna wakati mwingine tunarudi ndani. Wote tuko nje na hii exercise to make sure imefanyika vizuri na imeenda mpaka mwisho bila utata wowote. Kuringana na register ya IEBC, kaunti ya Laikipia iria iri na icigo ithatu cia ubunge yandikithitie aikia kura 263. Kuri aikari a matura ta Magithiga na Marani guku kaunti-ini ya Laikipia, kiraniro gia thayu nokio marabataraga niguo makeyumiria guthurana, na tondu kiraniro kiu riu mari nakio maugite gutiri undu kamahingiriria kumira gutua itua. Ngiribotera Inooro TV de Marani kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Gathoni Wanjihia. Ugo niguo maundu makiri kuria kaunti